Janine? Namaste. Anazo erger gavez la varet daoun e bro Nepal, pan gavez gazan dut quoi. Dessus pas gejes gadu nan menak. Namaste. Vid la varout bonjour quoi et bro Nepal. C'est-tu bon ni à moi zobet et pour même et bro Nepal et miss l'oredom et miss da une an d'arnugen à miss Meurs et blanc agam distroet en ro da khoir seis a miss ebrel quoi. En bet quasiment quand vétéros et bro Nepal quand René Montfort. René est censé du lieu d'azon mais 10 jours d'agabesta c'était il fait 4 ans de l'avoir aidé Vichai mais vous disiez il be rendement da hulpa broyu agayet dober androyat et bro and agazo tant bien il gelor qui dans Népal quoi aga pira que y de bro and a blamour ne anavise que mat a vrosé aga a part zo bet gagnant au Rencharanom et bro Népal azoyat ganta ya bomor et a gamze a mamesies dit da ries au causet par sa vrosé c'est tu pira que y a vraiment bon René on avait surtout dans zo guinidic de Spuescat aga vraiment machum et pluien bet eilvear et pluien pat spen du ganlois aga spen bo ez bet kelener et pluien pougarne Brest parce que la halwas en fait aga bon et pesablijde ayo galupat broyu aga goudeze 42 par sa broyu sia et vite dijolay avro quoi c'est une inzbet a changer d'avant da et bro Népal là et vite dijolay avro c'est tu perak mais mohon lavarout dior petan de sgwele daoun aga penance et nines gwele d'avrose da ganta bo pioun bezo de Jean-Louis Laot gandel giz mal hervé amant de à l'anilis aga chumtao et l'anilis ben labourer douar pas va amzer labour aga vraiment mon retraite bon déclasso déjà que j'ai monté aga un dimezet gant Marie-France aga bo espen daugan loiseau. Bon, c'était vraiment la sonagance gant Marie-France aga gant Jadine. Bon, mezo guinidic deus guitalmeze. Un micro matin? Ja, Hein? guinidic deus guitalmeze, bon, au agoteski brezunek, même stra, pegur klevet meus atao brezunek, mais n'aime la cade da Coséal et au s'après la bourre, mais bon, donnara à ne doudou. Ag me a Rio passé à la poultry. Et Rio. Bon, mais ça va être présenté gant Hervé. Clébou d'arrêt, parce que t'as roue escré. Rue, c'est vous scooter, Hervé? Ja, mais la 14 da. Kentos, ja. Voilà, ja. La mouette dit que Ken Craig et dit Jean-Louis. A meus ket kemen a bloavechou dimezet kan nebeut que la varout na mestra keto. Mais penans un dral matre micheron la varout also poesus qu'un ver homme zel var arvro et vidoun ne waket ar vechkenta monde nazi evel juste setu me ravech un bete pro Vietnam hag betun betier Thaïlande, Laos, c'est-tu n'étonne d'ot tijoloi ar broioù se en ur Népal. Bon, di Saint-Valéo, mais mestra zo strao zo un tammik tost de ce ro de Guillet. C'est-tu, mais pedet un bet, chachet un bet gant Jean-Louis mestra, pegur ar BHC oa da sanset avez a bet daoulos dija, mais ar c'hovi zo un gaet, c'est-tu mes aux deux d'aeul benafin vite Lonia ar boutin a wadalret gant René c'était dom vardro c'hwer var nugen bar ar boutin ar boutin de ce compagnonnes de pro India pegur kalz a draou a zepan de ce volavaret davod a zepan de pro India evit tut en Népal. C'est ar VH, bon, Paris, Dubaï, Katmandou, vel juste, penans nean emeke ne Dubaï. Hag pesa oa dija a ozet eo ar bouti, evit mon amant agae, an hotelioù, hag penancier ar prejou, tre bras,
hag ur pot deus ar vro a oa ganeom vid displeg an trao, ur guide. Un diawang kenan, diawang flam. Sashim e anno. Hag e leral... Ines a zo var ne vel an ket ar pot. Setu, ya, an tri a oa tao ganeom ar blenir da genta gant ar stam blanc, hag o labour ad vid ar gampagnudez deus Boendia, an eil a oa penaos an den o chikour, hag izoum a oa. Pa vo gwelet penaos eo an anchou, penaos eo penaos an autokar, ar roujouet. Hag vit gwarezi an dud, pegur, bon, niz an tammik penskan, hag o tisken o pignat barz an autokar, bon, a vechou epselet mad deus pez ar c'henemgaf dirazan, hag vit lakad an valizen ouie war an autokar. Hag sachin an trede zo ar guide. Jamais ganeom, quoi. Hag are liamou, gant an dud, pegur eno am deus gwelet kalz de tud deus ar vro. Bet am bet ar famil sachim, ar egoz, ar reren, agal, setu memestra ur BH toz deus buez an dud. A pa sikour me lavaret da genta perak daou vit charret an autokar, me gwir eo zium daou da genta vit sarano an autokar e an bep tro mousra war an o vit sarani, bon, an o des ar rekemat ken ko. Hag ouspen evit an anchou zo chansus kenan, bon, var ziribin emañ, hag a yez digontroioù farz vegemen, hag an anchou zo gwal garget, quoi. Et tu amma pas trop da zibasial an auto pe an manag mosse, ben ezelez ma de o lip an an, quoi. E ne pas laoun azez, quoi, azez, hag a ni de zirak, gouz an bon gwez sator, hag a mosse pez amzer da mem lakad dare diar an tumat, quoi, bon. Ar pol triji a diskouezo. Doare di savelio da jarret, Se tu a pas da zikoure vid mraik, quoi, la diar mont, hag e Nepal zion e roulant var an tukleiz, quoi, giz a brozaos. Memestra, ur gerie di war ben a l'eriom deus l'er an bet, pegur an Nepal zo braz vel ar Portugal, dre vraz, pe vel bro Grecia, setu neo ket ar bro ken braz, me kalz a menechou, hag niz o bet tro dro Katmandou, var dro Katmandou, un tammik hag goudeze un tran ar vro, l'er mazeo plean muioc'h ar vro, un pegur kichen lumini, hag a raok ez eus ur park broadel gant loenet, hag an trede plaz am eus gwelet eo war dro Pokhara. An avezet eo Pokhara gant are a zad obor de trek ur menechou, pegur uelor eo an tammig ker Pokhara, hag ul len bras a zo, mat edo ie vit mont a zellet l'Annapurna, penaos ar menechou uel, hag penaos un tammig pelorik an bet l'er ma zeus penaos ar seurt BHC o vont war ar menechou, de trek. Setu, dre vraz, memestra, bon, paket eo an Nepal, liet tre ar Chine, hag penaos an Ilia, setu broioù braz, hag poblek, hag gwir eo eno eus war dro daou a tregon milion a dud, o veva, peu près, hag bon, kaoz vo goudeze divar ben a religioun, me tud paour hag kalz a dud o veva ie barz ar menechou. Red eo gouzout memestraz eus nao var pevarzek menez uelorget 1000 metrat en Nepal. Setu vit rei goustians de Saint-Bray, hag betek
Nantek à Ganterkan, et oa kucheman, vues tos deus ar grenomzer amañ. Penans kalz an dud ne oie kelen, neveu da degnik, evel just, nag électricité, na radio, télé, agal, ar skolioù oa ket o valek en nebeut. Setu vraiment an traoù zo o cheñch an nebeut, muioc'h a dud o veaje me oa ket ne don ket sikouret gant ar politikerez a oa distabelier, rouet zo bet hag penans cheu e trezo gant etre a rouet hag gant ar ministret, hag diez oa krei kroui empregerezioù, anchou, agal. Vraiment eo echu gant ar rouet me mestra, ur brezidantez zo, mais bon, diez eo hi, peogwir eo zeus kalz a breinadur veche lavaret, diez vid an demokratelez. Setu, bon, Evro mestra eo paket de gwasket la, peus golet tre ar Chin zo war l'alz e penans e nord deus a Nepal, hag an traoù zeus bro India, quoi, hag zo ia, hag mariad an traoù e Nepal, zeus nik e gwez da bakar mor na berbet, zeus ket en ouar nebet, zeus kemet an nan evit kaz an traoù, quoi. Hag a mariad an traoù tout pez a zo, ba men iroar penans eo povez ket petrol na gaz, hag en no tout a petrol hag a gaz a deux deus bro India, quoi. A deux deus an traoù, quoi. Et tu vichou, bro India, po neus rond, dizer haneo, gouz an start da robinet a ebien, tet ne deus ket ya. Pa et an menno, in eus golet a vichou eo a motojou leun kichen o red a l'essence, quoi, bon mo do bet penans saret nan bien a robinet, quoi. Setu